بله تماشاوان هجان هاجی برز رزان شیخ مو سروک دسته سرکردیاتی شپیلا پیشروجا کردستان سوریه لگلمنه دنباش برز رزان مجارمه شورش سوریه پشتی نه سالان جه شورش سوریه جه کریزا سوریه جه شر سوریه را گل سوریه چه قازنج کر چه جیج دستا پرسا کو 23 میلیون 24 میلیون سوری دکن کو اف شورش چما بسر نکد بێگومان یعنی ئیرۆ شۆڕەشا سووری دکەوێ ساڵا خۆی دەهاندا دە ئەنجامە وێ شۆڕەشێ تانەها بهترین ئەس باوەڕ دکم 100,000 کەس ژیانە خۆش دەستدان پرترین کریزێک کۆچبەرەیە جیهانێ لە جەم کۆچبەریە سووری بوون تانها 11 ملیۆن پەنابەر بوونە دناو یەگۆ هەندرێ سووری دە پەنابەر بوون یان جیکێ گۆ دەرکەتە دەرڤەی سووری دەرکەتنە هەموو وڵاتێ جیهانێ بە 100,000 کەس تانها یەگۆ بریندارن یەگۆ ژید زندانێ رێژیما بەشار الئەسەد دەنا یەگۆ هەزاران کەس وەنداینە چارەنووساوە نەزەلالە جوانجی میوێ سووری هاتیە وێرانکردن تەڤ ورۆژی تانها vê شۆڕەشێ نکاری بوو ئارمانجا خوا پێک دێنێ ئاواکردنە سووریەک نو ئەو شۆڕەش دەستپێکێدا شۆڕەشا ڕوومەتێ بوو شۆڕەشا ئازادیە بوو شۆڕەشا ئاواکردنە سووریەک نو بوو لێ مخابن نا رێژیمێ ئەو مێژیە خۆگوهەر تانها تعاملا wê bi vê şoreşê ra birengê şerra tanha lê meyzênê bi tenê bi şer karê çareseriyekê ji rewşa Sûrî re bidîne na dewleta dikarî bi hevra karî bê çareseriyeke siyasî ji rewşa Sûrî re bidîne na opozisyonê karî bû projekî siyasî xurt بدێ ناسینش خەلکێ سووری را گۆ پەڤرە کاربن خزمەتێکێ بکرد خەلکێ سووری را ئەو ئۆپۆزیسیۆن نکاری بوو بە سوودە بگرێ ji 100,000 کەسێ گۆ دەرکەتنە خۆ پێشاندانە هەموو پێکهاتیە سووری پەڤرە بە دەنگێکی دبان کردن سووریەک یەک ئەم دخوازن لێ مخابن ئەو ئۆپۆزیسیۆن نکاری بوو بڕاستی جهێ خۆ لە جەم وێ خەلکێ بگرێ نکاری بوو پرۆژەکە سیاسیش پێشەڕۆژە سووری را بقەدمێنێ تەڤ وێ قاسێژیکێ بە 110 دەولەت ئەو بوون یێگۆ پشتگێریە vê شۆڕەشێ دەکردن یانجیکێ ژوار هاتە ناسین ئەو دەولەتێ دۆستێ خەلکێ سووری ئەو دەولەت جیکێ وندا کردن بتەڤایی ئەس باوەڕ ناکەم تانها ئەو شۆڕەش کەتە وارێکی دن کەتە قۆناغەکە در کەتە شەرێ نافخۆییێدا شەرێ تێرۆریستێدا کەتە شەرێکیدا خەلک نەما بەهوەریاوە بە کەسێکی تێ ئیرۆ بوو دەولەتێک گۆ هەر دەولەتێکی دخواست جیهێ خۆ تێدە بگرێش بۆ بەرجەوەندیە خوا ئەف دەولەت ئەم دەزانن دەولەت نا کۆمەلێ خێرخوازیە نە ئەف دەولەت خۆدی بەرجەوەندینە خۆدی ئەجندەنە هەر دەولەتێکی خواست گۆ جهێ خۆ سووری دەبگرێ و بکاربێ ji vê şoreşê سوودە بگرێ ئەس باوەڕ دکم هەر کەسیش خۆرا ji vê şoreşê سوودە گرتیە غەینی خەلکێ سووری غەینی هەموو پێکهاتیە سووری هەموو ڕەنگە رێژیم بێ ئۆپۆزیسیۆن بێ هەموو قەلەنێکی گراندا ئەو قەلەن دداویدا ئێشەکە مەزن جەم خەلکێ سووری چێکرد ئێشێک چێکرد گۆ نەما باوەریە خەلکێ سووری بە هەڤ هەیە بله برز رزان د نوا خفتن خدا ته بحث او یا کر کو اف د سپیکه د شورش بو پشتوی بو شرکی نافخوی کیجان عالی بونه صدم کو اف شورش بردوام نبه و ببه شرکی نافخوی و اف اوقاس ارتش لسوریه ورن دیتن نصره لعالیه کی داعش لعالیه کی کیجان عالی بهتر صدم بو کو اف شورش بردوام نبه و ببه شرکی نافخوی ئەس باوەڕ دکم رێژیمە سووری ڕێژیمەک ڕۆلەکە گەلێکی خراپ دوێ واری دەلەیست رێژیمە سووری ڕێژیمەک خواست گۆ ئۆپۆزیسیۆنێ بشێنێ خەفکە شەرێ نافخۆیی بشێنێ گشت vê شۆڕەشێ بخێ وارێکی لەشکەریدا و ئەف سەدەمەکە گەلێک یعنی هێشت گۆ گە ئەv شۆڕەش بوێ قۆناغە خۆ دەرکەوێ ژوێ مەسارێ خۆ دەرکەوێ بڕاستی سێ سەدەم هەبوون سەدەمێک گەلێک گرنگ بوون یا گۆ ئەv هشت گۆ بگهێ وێ واری یەکجێ لەشکەریا شۆڕەشێ بوو یا ددووە ت پرۆژە جەم
اپوزیسیونی تنبو نخاسم نکاری بو همو پیکاتی سوری ببینه ایرو یک جوان خود یعنی برز رزان اپوزیسیون شاش بو دما کو شورش جبو لشکری و گواستن دما کو چک هلگرتن و براوانی هم بیجن یعنی شر نفخوی نفبرا ارتشا که آزاد مدید کو ارتشا آزاد هاته دامزراندن و ارتشا رژیم سوریه دوی دمه ده بریارا که شاش بو دما کو اپوزیسیون چک هلگرتن و شر رژیم کرنه بله او بریار شاش بو و شاشی بوونه که هری مزن بو جبر شورش سوری شورش که اشیتی بو شورش که خواست خلق درکوی بدنگه کی باکه جبو سوریه کنو لی رژیم وقتی گاوا خلق کشتن و بره به شورش دا وی لشکربونه يعني اب بريار نه بريارا اوبوزيسيوني اب بريارا ريجيمي بكشتنا خلكي بضغطا قول خلكي كر بويران كرنا باجاران اوان دحف داغ وبكذي اريه لشكر بولي جبال وقتي قاضا شورشك بو شورشك لشكري تشك جيرد في او تشك كوي كي تشكا بديتا او دولتا جو تشكا بديتا بيغمان وبريارا تجم خبدي ام دزانن يدي استدما لشكربونا شورشي او بو قالك ريجيم يكبو قالك دولتا دخوست جو اف شورش بسرنا كذي قالك دخوست جو شورش بردوام بده نقهي ويقونا غاخوا جفي سدمي بو خلق سوري بالتفاعي ريجيم جي وبوزيسيون جي بريارا قوم ذاكرن كسي جو وقت من قوتنا خدا جي قوت او كسي جو بشتغيريا تبكي يعني كي وان تشكا بديتا وين بلاش ديتا وي بديتا وي لي بريارا تدفيج جموي بي اف سدما كسركيبو يا جو شورشي مساري قوم ذاكر جالي كيفاش اليه ديفا بصد هزارة كس هاتن كشتن بصد هزارة بمليونة كس قنابر بون نيفي سوريا هاتن ويران كرن اف بريار از بهوريا مدا بريارة كشاش بو او بريار براستيزي كي اوبوزيسيونا سوري كتخفكا ريجيما بشار الاسد ده باشه برز رزان يعني اپوزیسیون جی دبیجن چند حیوان آشتیانه بو لی تو انجام تو نبون مدید کو اگر وگرن 2011-2012 روبرت فورد داکت ناو کلان حمای دیرازوری و راگ هاند کو به میلیونان اپوزیسیون یا جی معارض جی رژیم اسد را داکتنه به شوی که آشتیانه لی کلان حمای دیرازوری بتنه دو باجار وکو به میلیونان داکتن دوی دمیده خلق دبیجن سوری دبیجن اپوزیسیون دبیجن کو حتی آشتیانه جی توشتک به یعنی انجام تو نبون تو آلین نافدولتی جواکن ولات زلهیس تو برصف جه شورش سوریا آشتیانه را برچاو نگرتن نه نخیر براستی وقتی گاوا او شورش دسپیکا خود بو آشتیانه بو به صد و ده دولت پشتگیریا و شورش دکرد بله دولت جهان بالتبعي بشتغيريا ما في خلقه دكرن دقوتن اف خلق دوزا ازاديه دكن دوزا سوريا كنو دكن دوزا كرامتا خود دكن دوزا روماتيه دكن او خلق بالتبعي بشتغيريا في شورش دكرن فان دولتان لي قالوا بشتي جو شورش كتا اليه خوي لشكري دا بشتي جو راهش تشك كا چه د انجام ده هاتا کرن د انجام ده برياره خون دا کرن د انجام ده اف دولت اف شورش كتوارك اذا بصد هزار كساتن كشتن بليل سوري ويران بو باور دكم شورش بردوام باند آليه خوي اشتيانه ده وبهتر كاريبانا ماف بگري وبهتر كاريبانا شورش بسر كدي جبرويه كي چما ريجيم خلق كشت چما ريجيم بالصدان او تيروري قول جموان قرتي بردان وبري وادان جو ببن بكم نتبلي شورش ببن جو هيزن تيرور آفا بكن جبو جو شورش مساري قوم ضابكي جبو شورش بوصلا قوم ضابكي جبو شورش بكبي وارك يدندا واوار بشركي نافوي جبو جو او خلقي جو بشتغيريا شورش ذكرن وان بيكاتي سوري بالتفاي جو بيجن ام ما كارن بردوام بكن مخابن دو وقتا جو اوبوزيسيون نكاريبو بروجكي سياسي جبو خلقي بقد ميري نكاريبو هر كسكيل دورا خوا كومبكي ريجيمي بريارك ريجيم شعارك الدا قود بو ازم خوديه بيكاتيا ازم كارن فان بيكاتيا يعني بكاريزم وافجي بو سدما جو هرتنا خلق نريني خلقين هاتن جو هرتن از باوردكم سدما هري خراب يا جو شورش غان دفي قناغي لشكريا و شورش يبو
بله برز رزان رولا امریکا و اسرائیل بتایبەت وەکو وڵاتێکی جیران ji سووریە re dimana Beşar el-Esed de çi bû؟ Ez bawer dikim bi tevayî nebterê Amerîka û İsraîl hemû dewlet wan nedixwest Sûriyek nû werê avakirin. Ji ber yanî bi rastî di sê sedem hebûn yanî îro Sûriya wek coğrafiya Sûrî ne coğrafî kesana. îro li ser sînorê Tirkiye, li ser sînorê İsraîla, îro gelek pêkhatî dundurê Sûrî de hene. Îro rewşa Sûrî ne weke rewşa Misrê ya Libya yan jî Yemena yan jî kê Tunisa. Ew îro guhertina Sûrî guhertineka wê roleke sedem bilîsta ne bi tenê guhertina herêma Rojhilata Navîn bi tevayî. Ew şoreş gava dest pê kir li Tunis û giha Misrê û wê giha ba Sûrî û berdewamkirina wê kesî nizanî bû wê Kurdê bisekine. Ji ber vê yekê ew diva bû çareseriyekê werê dîtin got ev şoreş biteqine di nav heriyê Sûrî de û ev şoreş berdewam nebe. Ji alîkî ve ji aliyê di duwa ve jî bi rastî projê siyasî yê got opozisyonê nikarî bû bi rastî van dewleta ji xwe re bike dost. Yani yek ji wan sedema jî kê wextê gêje destpêka şoreşê de bêhtir alîkî İslamî hate standin, alîkî îdeolojî hate standin ya din jî kê şerê İsraîl kir bi tundî şerê İsraîl kir meyzan peyamete geşt Perez Rezan bûn yê hişt Esa min ez xwazim pirsekî li ser Kurdan bikim me rol û bandora Kurdan di vê şoreşa Sûriyê de Kurdan piştî neh salan çi qazanc kirin çima li gorî berjewendiya xwe kar nekirin û ev derfet ji xwe re istiqlal nekirin. Ez bawer dikim yani em hemû dizanin yani Kurd ji roja yekemîn de tevlî şoreşê bûn. Ji ber Kurd pêre bûn got Sûriyeke nû ava bibe û cihekî serekî ji vê pêkhatiya wek Kurd re cihê xwe bigire. Ji ber Kurd îro 4 milyonin serxaka xwe ne îro di dema vê van rejîmên berê de hemû gelek zulm û zor dîtine, gelek zehmetî dîtine. Diva bû cihê xwe li cem opozisyonê bigire, diva bû karekî bike ji bo got ji pêşeroja Sûrî de rolekê bilîzê. îro bi rastî mixabin yanî di wê şoreşê de destpêka şoreşê de serkirdin mezin wek Şehîd Miş'el Temo, Nisreddîn Birhek, wek Behzad Dorsin, wek ciwan gotna geleka jiyana xwe ji dest da û sedem ew bû got vê şoreşê bê îrade bihêlê van xelka yanî dexteka mezin li vê xelkê werê kirin got biryara xwe wilda bike. Bi rastî Kurd şaşîbûn wan jî çêbûn. Yani bahweriya me de piştî neh sala ji vê şoreşê Kurda gelek qalenekî gelek zehmet da. Ji wan qalenê zehmet da îro Efrîn ji destê wê çûye dewletek bajarekî dagirkar îro serêkaniyê girêsipî îro 2 milyon Kurd îro penaber bûne îro yani Kurd ne xwedî helwestekin baweriya min da got destpêkê de Kurd xwedî helwest bane û nerîna wayek bane û alî girtibane alîkî ceddî bercewendiyê Kurda di Sûriya pêş de roj de girtibane wê nehabane vê qûnavê. Îro jî ji Kurda têxistin bikaribin lêvegeriyek siyasî bikin vê şoreşê piştî neh sala lêkolînekê jê re çê bikin. Nas bikin ka gelo berê me li ku em karin çi bikin ji bo Kurda Sûrî de em karin çi bikin ji bo xelkê Sûrî. Di hata nasîn îro opozisyon û rejîm wek hev خودی هلوستند آلیه مافین کردادا. دی ناسین و تی دیار کرن هر دوجی که حتی نه تشتک نکاری بون جبو کردا بدن. ایرو رژیم هیچ کار سر دوی سروک خوا بشار الاسد هیچ کار دویجه ام کردا نبین خودی پروژه خودی دیروک دندریس ویدا ام دبینن پنابرن. ولوجی اپوزیسیون واد میزنی بلکی نرینه اپوزیسیون بگاوه که یان دگاوه رژیم خورتره نخاسم برز رزان داوین پرسیار بله داوین پرسیار اوه پشتی نه سالان یعنی نها به فرمی 5 ارتش لناوا سوریه نه شخور هرم داباش کرنه وکو هرم هجمون مناطق نفوذ داباش کرنه بدهان بصدان گروپین چکدار لناوا سوریه تینا دیتن چه ین آلیگره ترکیه چه ین اپوزیسیون چه ین ایرانینه میلیسین ایرانینه پس دفرد اوا سوریه پشتی نه سالان برف کوفد چه چارانویز ده چه به
از باور دکم بداوی سوری و چارەسەریەک سیاسی ژێرەوەریکردن ئەم بخوازن نەخوازن ژبەر ئەv وێ نەما حتای ئەv کریز بەردەوام ببێت دەبێت ئللا چارەسەریەک ژێرەوەریکردن ڕاستە تانا هەر دەولەتێکی وەختێگەوا لەوێ شۆڕەشێ دەرێ لەگۆر بەرجەوەندیە خۆلێت نەرێ لە سووری نەرێ لەگۆر چرۆکار بێ جێ خۆت سووری دەبگرێت چرۆکار بێ نفوزێ خۆ خورد بکێ لێبێ گومان ئیرۆ وەک من گۆجی کە ئیرۆ کریزە کۆچبەریە کریزا پەنابەریە سەرانسەری جیهانێدا وێ ببێ سەدەمەک بۆ چارەسەریەکە سیاسیش ڕەوشا سووری ڕەوەرێکردن ون دەزانن و بەلکی وەدنوچەی خۆ دەژیکێ دیار کرد ئیرۆ بەهەزاران کەس ئیرۆ سەر سینۆرێ یۆنان و ترکیدا بەهەزاران کەس یەکۆ بەرێ خۆ دخوازن بدنە ئەوروپا و ئەڤژیکێ وێ ئەوروپا نەماکارێ ڤەقا هژمارە مەزنش پەنابەرە تەحمول بکێ ژبەر بێ یەکێژی ئەس باوەڕ دەکەم دەبێ چارەسەریەکە سیاسیش ڕەوشا سووری ڕەوەرێکردن ئیرۆ نەما تێقبولکردن بەردەوامکردنا ڤیشەری حتای نەما تێقبولکردن کەهەنیە خوینێ وەرە ڕژاندن تا حتای ئەس باوەڕ دەکەم ئیرۆ ئەم تشتێک بۆ ئیرۆ ئیدلبێ چێ دەبێ ژبەر سەدەما ئەمریکا ناخوازێ گۆ بتەمایی ئیرۆ رێژیم و رووسیا کارن دەستێ خۆ دێنە سەر ئیدلبێ لێ ئەمریکی بێ قبول ناکرد ژبەر گەم مجرد قبولکردن بۆ رووسیا و رێژیم بکەبنە ئیدلبێدا و تجی هەیە ئۆپۆزیسیۆنێ نەبێ وێ نەما مژار هەبێت مژارا دانوستاندنێت نەقەبا ئۆپۆزیسیۆنێ و رێژیمێ و بۆ پێشەڕۆژا سووریدا ئەس باوەڕ دەکەم ئیرۆ کورد ینی جهەکی وای وێ گرنگ هەبێت پێشەڕۆژا سووریدا ماخواست کەس کی رژیم بخوازێ ئۆپۆزیسیۆن بخوازێ ئیرۆ کورد پێکاتیک سەرەکیدا کوردا قەلنێکی گراندایە کوردا خودیێ ڕۆلەکە گرنگ بوون پێش شۆڕەشێدا و پێشەڕۆژا سووریدا ئەس باوەڕ دەکەم سووریا کەبوون و سووریان و ئەب بە دوێنەوەکە هەبێ سووریا پێشەڕۆژ وێ کورد خودی پرۆژە بن وێ کورد وێ خودی ماف بن ئەس باوەڕ ناکەم سووریا و تجاری نە ئارام بێ بۆ مافێ کوردانێ دێوە و سووریا خەلکێ سووری و ڤەگەر لە وڵاتێخوا و ئەv ئەنجاما وێدا وێ بەشار ئەسەد جێخوا وێ سووریا دوودا قەت وێت نەبێ gelek baş e Birêz Rezan Şexmû serokê desteya serkirdeyatiya şapêla pêşeroja Kurdistana Sûriyê gelek spas ji bo beşdarbûna te.